nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Sigurado kayo kadi asan kayo nga agkapi, tatang? Sa aray, mayla anak ka. Agawid akaw. Nasapa pa yung magtatang? Agawid akaw sakbay paya sumangpag tinalaing nga asawam. Aging ga kadi itakot kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao, saan ka dayan ay magakken ka? Ajak kayat ti manugang agtatakaw? Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak ka. Awan mo ti makita ka pa nagbalbaliw ken kwa na. Sa dino tinagkapwam si ka Jojo? Di talaeng may labag. Ay nawaw, sa dino adita? Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan? Si kakit di mo't bakit? Kalukwan na tagos ay. Apay nga rod akas tatilangam. Sapay, adda sugat itiro pa kan tumang mo. Naan ano day ta? Ibagam tipod no, tano saan? Maturog kay Jarwar. Relax ka nilang, bakit? Agtugaw ka na mga ta. Anda ginatang ko nga pagsangon ta. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang binigti, ma'am. Di ka nagsaludsod. Agtugaw ka kidning ta pagsangon ta tilitsyon manok aginatang ka. Sa dinaw ti naggapan nila kay mo di kalman. Mayla anak. Day tatijak ang mo, tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron ibagano nakaalaan na iti sugat na, tatang. Kompormin tumet nga may ti papapanan na. Nalabay nga damanan ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumaagsawa kasta, tatang. Di mo kanunungan ti kalukwan tagtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di, tatang. Mas dawak matkan ka, tamaan-usam ti kasta klase ti asawa. Lusyak ay, jak kaya ti manuga ang akasta. Mangibabay! Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Anda parikot, Susana bakit? Ha? Anya day chay? Naksayanan ti tarakan takal day. Anya? Inulit-ulit ko binilang itay ng talaga kurang. Ay na, amangan mat no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta, bakit? Makita tayong tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako nagaya mo ni Jacintro. Wano amangan no pinartitan. Diyan na damag ko ang mapukpukaw ti kaldingyaw, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita hanggang atapag ka tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Ay ti kulay ti kaldingyaw ang mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Adagat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo hindi napalabas sa lawas. Anya? Brown madlaan ti kulor na. No kasta. Talaga tinakaw na ti kalding may na na. Ay, sana ka sigurado no ni Jojo tinangtakaw. Sigurado ak, nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng. Kung nagtumit namin kin ka, Susana, bakit? Talaga tinakaw na ti kalding ta. Asino nga'y tinangtakaw? Ni Jojo tagtatakaw bakit? At daw witness kaw. Ha? Asino ti witness mo, Carlos? Ni Nanasita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kaldeng hindi napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod na bakit? Ang saan tayo matasigurado no ti kalding taday chay lakay? No siya. Sigurado ako may suti ng takaw iti kalding ta.
Umanayon, tinaibaga kanyak ni Nanasita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ibidensyam. Kasla okay lang kan ka. Ure mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kulaang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kuram sita. Mapukpukaw ti kalding la Carlos kan kapitana. Wen, bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagsakaw. Ay nawaw, ada ka di pamanagdag yaw? Nakita nga daguyod-guyod na kalding idi na minsan. Awan ti taraken da kalding, saan ka day? Naglukon na di at tao. Talaga siguro asaanan ngagnakam. Kasaritam tuman di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnuken ka. Sapay nalaing na diyang aglibak. Ada ak ma-witness no bilang. Kasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigat ay. Sigurado agurain na ti manugang kaw no agsauak. Sapay saan kami mo't nga okay iti day di adyo diyaw. Diyaman nga min amaw ka ni Mayla. Isu palang magtinakiasawaan na. Ada ka na ni Jojo, Mayla, anak ka. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka rin ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, mati nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ti tao. Kalding pa lang mat na kapitana ti pinuntiryan ah. Ay, agsagana day dyan, Jojo kanyak. Talaga anak ka baba, hindi kas tangar aramidan na. Kung nagtumat nga may nasinaamid ay, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw, tatang. Kahit itangay, anda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak, no anya tinakita yun, Nanasita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga daguyod-guyod na kaldeng, hindi napalabas nga aldaw. Saan nga nga isuday dyan, di kalding da kapitana mapukpukaw? Sigurado kayo ka di ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado nga iso tinakita. Ay, nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa ken tumang na idinaminsan anagawid. Ay, narigat at talaga no kasta di asawa. Adda ang gumura ni tatang kenkwana iti kastangar aramiden na. Ay, mawatak mo ni tatang Mayla. Ay, uray sakmat. Yak magkayat ti manugang tatakaw. Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, kapitana? Wan, maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo. Pasensya kayo na, kapitana. Diyak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka di ngaminan akalding yun, ti mapukpukaw, kapitana? Dua akalding, Mayla. Agparikot nga ron nila kay ikaw. Plano na ngamin nga ilako day di akalding ita a Disyembre. Inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod ken kwanay di barangay hall. Agyaman naklaunay, Mayla. Awan na nyaman na, kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa? Kumusta nga, Susana bakay? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti ko na. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay.
Lungit amutan ay iti kalding at tinakaw na di ajojaw. Di ka kadi madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damot kat din ni Nanasita awit ni Stayaw na oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo't tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita 2x2 bakit? Agtugaw ka! Ay nawaw, aping kami na ya. Agtugaw ka! Tapag saritaan tati may papan iti kalukwan nga inaramid mo. Anya kalakit di mo tan bakit? Agtugaw ka no, di mo kayat nga agdisto to'y 2x2 kan ka. Wanan, agtugaw ako. Pudno ka di asikatin ang takaw iti kalding na kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da kapitana rin kay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok di ta bakit? Anok kumati kalding da ngay? Adda nakakita kan ka. Asino mo? Ni Nanasita, ti ko na kanyak, ada guyod-guyod mo akalding idinapalabas alawas. Patpatsimbat ni Nanasita kit bakit na dyan? Nakapsuta hindi pa nagkita na dyan bakit? Aniya nga iti ko na ni Julia o may anak ka o. Imbaga anak ka na iti pudnokin ka. Ilibak na nga ron tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsot ka no ti mata ni Nanasita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan mat. Uy, bakit ni Sita? Agam napigsalat tama na iti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Luapay nga may ngawan manaknakam na yata. Binulan samat nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan matatang. Binulan nga iso ti tapuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Syakto ba yan ti mababain kadag iti kabarangayan tayo? Ang basol mo matlaang. Iti kaadaw tinagdaton kan ka ijay. Isupay lang matipinilay. Kumusta nga ay Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen kapitana. Nasaya at matno kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga rod kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga da nakakita kinkwa na? Inbagak mat. Ngam tisungbat na. Bakutan ka no ni Nanasita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na asan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno kapitana. Rumbang lang nga agsungbat no asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya dayta Nanasita. Ada na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan Nanasita? Ay am-amom ni Alex. Wen, apay ni Alex nana? Ada kinkwa na ti ebidensya. Anila kay mo dinagtakaw iti kalding na kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan ka iti ayan na. Adakin kwa na ti video, kanladawan amang ipanagdag apudnaw ti magbagak. Agyaman naklaunay nana, itangad dan ebidensya, saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka? Asaan ang sakti ng takaw iti kalding na kapitana? Bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo iti na minsan anagawid ka. Saan nga agbala ni Nanasita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay. Ay nawaw, bakit ang rayjay ko naklangarudan? Ang mga may pagarup na lang nga sakti nakita na nga oras saan mag. Saan laang ani Nanasita ti witness iti naramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnag apudno ti bagbagan ni Nanasita. Apay ngamin aya, apat patyam lagi ta tao bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kaya't mo ka di makita, ha?
No nakapaglibak ka idi, tabakutan ni Nana Sita witness. Saan kan makapaglibak ita, taaddan video lakay. Tumakder kan, tamapantay iti ayan da kapitana, itamat laang. Jakmat ama kalding gayam da kapitana day, jay bakit? Kalding man da kapitana, wano saan, kamalilat ta tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita. Pang-asim ta, i-delete mo day ta video bakit? Ay saan? Ebidensya da ito'y, tapno saan ka makapaglibak. Ipalubos mo ka day, may babayin ti asawam. No iso ti pagnak, ma'am, apay kit din asaan? Pang-asim ka di, bakit? Tumakder ka dita, wano, awagak ni kapitana, ta umay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, itilang sasaritaan nyo ka na kapitana, may naanak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da, tatang. Lukas ta, ada bayadan yaw. Bayadan mo't ni Jojo, ah. Bayadan na ti kalding at tinakaw na. Una yun, day sa manugang. Awan samot ang tinasayar nga aramid na. Paasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayaw. Awan nga ron, tatang. Luapay nga may nga iso ti pinilim. Anya nga ita, sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shh! Tangiwat yu, tatang. Amangan numangag ni Jojo. Ad-ada nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray, basol na matlaang. Yak kaya ti manugang agtatakaw kunak lang aruray. Oh, apay akasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang, bakit? No kasta, nangag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaang. Basol ko, no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasdya talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka da dya tao lakay. Aglalo ita, tadamanan inaramid mo apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik bakit, agbalbaliw ako. Itikas ka, saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnag mo, apod no ang nagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Aramidag ti amin, tapno sana mapasamak dahil ta bakit? Manipod ita, isardang ko ti panagtaktakaw ko. Promise, bakit? Ay kat aramidam di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay, nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Di ka magtan malmalpas amangan, friendship. Amom, Altea. Nag-sweet na talaga ni Rico kanya. Kasanumat ana ibagam ti kasta, friend? When taam mo na ti agap date no kasta nga da papanan na. Saan lang aday ta, friend? Kanayon pa nga agay love you kanya. Day talaang?
Saan nga amin ang lalaki kat kas kinirikuan niya? Ay na friend, tapno ibagakken ka. Saan nga amin asway kat matinaw. Sa bali ni Rico, Althea. Si kakit di man? Kita, ada man ang ti-send na aladawan na. Ada pa'y I love you na. Para picture laang, sweet adagusan. Anda pa pananamikan ni Antonita, nanang. Ay nawaw, sa dino manan, Rico anak ko. Mapan kami man makidjaming. Kasangay kami timay sa agayami. Kahit napagsasaritaan mi nga out of town kami. Anya, imbiskit di nga trabaho ka. Makipurdi akto may busan ti kwartak. Dapat mo't bas si tarabati. Kastala ka na yun, Enrico. Awan ti planom iti biyag mo. Awan gayam. No, umay tinobiyak diti balay. Iba gayo, nga napatag nga si Kaswa kay Manila. Kairaman nakpayan iti kalukwam. Basta, taramitin yung latan ti ipaparamid ko, tapno awan parikot, nanang. Ay nawaw. Nakasagana ka ka din, pare Rico. Itay pa'y pare Anton. Ala, agrubat na karuda na. Agur-ura yan, nagiti gagayim tayo di sentro. Mabilang, agap-day takpay, tinobyak, pare. Ay naman, nuapay ngamin, nandi mo'y naramin tayo itay. Umiisam ka, pare, ag-selfie ta. Tapno, adam ay send ko kinkwana. Sika ngamin timbagak akadwak. Anya, di mo'y baga, anagulbud ka manan itinobyam. Kapilita na, pare. Naibagak ang birthday celebration ti papananta, sigurado, nga ti saludsod na. Anya nga ron, timbagam kinkwana. Siyempre, imbagak nga napatag nga lakad tayo di Manila. Nagringatan di kasta, pare. Di ka di madanagan, pare. Saan ka may raman? Tamok ti aramida. Alam, umisam ka na. Tapno, gwapo tayo ti picture nga send ko kinkwa na. Ta cellphone mo manantig igamam, pare Rico. Nag-update ako muna itinobyak, pare. Narigatan. Luapay ngamin. Hindi mo yung bagatipod no kay pana. Ay nawaw, saan nga ro da mabalin, pare? Kasano nga ro da ma-enjoy mo ti outing trayo? O kasta nga adda pang panunutan. Sige ba? Pare, among matinobyak. Straight to na jay. Wala. Saan ba ta nasayaan? Nagulbud ka, pare. Dito ka pa lang, pare, ha? Ag-video call kami kanong. Ag-subliak pa iti silid tayo. No, maamuan ni Tessa dahi tangar aramidem. Sigurado nga kung at na dyan. Kung di-update ka kinkwana ng inuulpod matgayam amin. Psst, tangiwat mo pare. Ang mga nadamakang nagkatipulong na kinkwana. Kumusta ka, Enrico? Nasaya at latamot, Tessa. Sika nga eh. Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat. Kumusta nga itinlakad mo dita Manila? Saan tayo Jordan Alpas? Ituloy mi ka ni Anton inton bigat. Nakitam ka ni nagti-insent ko aladawan mi ka? Wen, nakita. Saan mat amasapol nga ag-send ka iti picture yo? Adamat pa nagtalag ko kan ka? May mayat latamot lagi sendak iti picture tapno makitam. Okay, sikat ti makaam mo. Ngala. Agpakadak nga rodan, tadapay napatig nga ramitan mi. Okay, agan-anad ka dita, ah. I love you, Tessa. I love you too. Ay sus, mayat man ang tiisom ti best friend ko, ah. Wan tanag-update man ang tinobyo. Sweet at talaga sika. Pudno nga tamat lang, nagit ibagbaga na ken ka? Iti anya ko maagapo nga gulbod kanya, Althea, friend. Kita amday to aladawan, friend. Ha? Kaipopos lang ti may sa kadagiti gayam na itay. Adapay ti kadwa na, babae. Amangan no throwback picture laang data, friend. 2 hours ago mat. Amangan mat no outing tinapananda. Saan apud nung adain lakad da iti Manila? Saan mat siguro? Ay na friend, ita apanawan, uso ti kasta. Sweet da.
Ammo dati ag-update, ngam agul-ulbud damot gayam. Isu asika, di ka agpalpaluko, friend. Anyang amiran tinagan ti kasinsin ni Rema, akadwa na pare Anton. Ni Hana? Hana ka di tinagan na pare. Napintas kan sexy sika. Ay nawaw, di ka agararamid pare. Ket po naman, sapay nagpudaw. Ay na pare Rico, at danubya mon. Di bali anta, di nang tumamuan pare. Anya, ulbudam lang aruden, lukwam pay. Saan ko matalukwen pare? Anya nga ron ti kayat mo asaway, nayunam lahay. Oh, naalam pare. Agsarin ka man pare, hintun kuhan mamuan ni Tessa. Hindi na mamuan, no di may bagakin kuhan na pare. Oh, iyam amunak man ket di tidadya babae. Sikapay lang, ba't nga danubya na ti kasta pare. Ay nawaw. Bigbigatan ang nakaisom ka dita, friend. Asino mat nga mintisaan amaragsakan iti nobyo akas ka ni Rico, friend. Kita nag-update manan. Nan, kita akman? Oh, aday ta. Gwapo, saan ka di? Agure ka. Familiar kanyak ti background Ha? Anyat kayat mo asawan, friend? Aywan, malagip kon. Saan mo't nga iji Manila dayta, friend? Ha? Saan a Manila dayta, kunak? Anya nga rod? Kat no iji La Union dayta, friend. Amangan mo't no iji La Union kayam tinapanandari ko, kat nagulbud laang ken ka. Anya? Kaano pa ang nagbalin a Manila ti La Union? No kasta? Nagulbud gayam ni Rico kanyak? Sana pudno nga iji Manila tinapananda? Nalabit akasta, friend. Agtugaw ka pay, te, sa balasang kaw. Agyaman nak, Antikora. Ay, anya nga minanti masapul mo, balasang kaw. Saludsudat po mano sa dino tinapanan ni Rico, Antikora. Di ko nanamat kanyak kat ag-update kanukan ka. Saan na nga inbagakan ka? Manila ka no tinapananda ka ni Anton. Tada na patag nga si Kaswanda. Ngam, kalpasan ang makitak dagi je post dagi tigagayam na. At apag nga mga no nagulbod ti anak yu kanyak, anti. Kwa, ibagayo ko matipod no kanyak, Antikora. Ang mga nululbudan nakgayam ni Rico. Ay, ibaga akong tipod no kan ka. Tauray siyak. Jak mat kanunungan ti kastangar aramidan ti anak ko. Jak magustuan ti panagululbod na. Ha? Anya ti kaya ti asawan, anti? Saan nga ijay Manila tinapananda? Ijay La Union, balasang kaw. Anya? Ada ka no outing da, takasangay tigayam na. Anya? Okat, kumusta nga itinapanam, Tessa, my friend? Amom, friend. Masuronak itinobyok. Ay nawaw, apay mo't, friend? Naglaing nga gulbod ti loko. Kundi update kanyak, ulbod mat gayam. Husto ti amom, friend. Ejay La Union tinapananda, saan nga ejay Manila? Kunak tumat, friend. Uto-uto aktumat ngamin. Saan ka di ngayon bagakin ka, asaan aga puta ka na yun nga ag-update tinobyo, kat matinumat. Agsagana day dya Rico into nagawid. Agasa man day tapa ng lukluko na kanyak. Isungarod ajak pa'y kaya ti makirelasyon taado ti kas ka ni Rico. Kundi update ngam inuulbud mat. Ay nawaw. Ni Rico samot day ta nagchat ken ka, friend. Iso talaga, friend. Adamanen update na. Nagisend pa iti picture. Jakon replyan. Oho, kun kunam lang mananday ta, friend. Inton madamdama, okay kayo manan. Anya laang mat ngamin dya ibaga na kanyak tipod no. Narigat aya day jay. Mabutang siguro ano, di mo palubusan, friend. Lukas tamat laang nga ululbudan nak. Saan lat ako man ngagap update Kunak no sweet kanyak. Ngam, kaslasaan mat gayam, friend. Ay na, marurudak ka talaga, hindi ka kasta klasin ti tao.
Nasaya at tanagawid kan, Rico. Amo yun na nang adda na mamok a sexy kan napintas iti outing mi. Ha, natinagan na nang. Ay dawaw, agsardan ka man si Rico. At dan nobyam, gamkasta pa'y laang ti ka panunutam. Di ba liya? Ta saan kami pa yung nagkalay sa kentesa? Imay ni Tessa dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Ah, anya ti may na baga? Sinaludsod na ka. Okay, inaramin ko kalimot lang, tibilin ko kada kayo na nang. Imbaga kon, tipudnukin kwa na. Anya? Ay, uray kayo matananang. Useless, ti update mo kan kwa na, ta inuulbod mo amin. Kasjay, ay ati ag-update iti nobya. Ang yaman ket diya, taamok ti ag-update. Sana kasi tinaduma dita. Ay nawaw, no inuulbod matlaang nga update. Uray saanan, anak ko. Itaman pa'y adi mo sungbatan ti awag ti nobyong, friend. Confirm, friend. Ay nawaw, anya ti confirm? Ulbod day dya, Rico. Nakasaritak ti gayam na itay. Agasam ngay, tada kanupay na kurso na daan na iti outing na. No kasta, outing tinapananda, friend. Ay, talaga nga inuulbod ti update na dya tao. Kasano nga inuumay dito'y boarding house ta? Umay ta-i-break kumatlangan. Ne, saan kayo pa'y matanagsarita, friend? Awanin ti rumba nga pagsaritaan mi, friend. Kundi update, ulbod matgayam. Ita, mamatikan kanyak, friend. Saan ngamin nga amin nga agap-update kat matino? Jeda duma, inuulbod. Ay na, talagang agburak ti darak. Sapa ipanpanakil ko as sweet day jay Rico. Apay akas ta tilangam, Rico. Saan mo't nga may nga reply ni Tessa kanyak na nang. Nauma siguro kan ka na. Ay nawaw, sana mabalin na nang. Ulbod kan tuma nga men. Anyang ruptira midak. Isaganam tabagim tama nga no i-break na kan. Anya ti kunam kanyak idi na minsan. Di balay ta saan kay pa'y matalagkalay sa akin ni Tessa. Ita, mabutin ka nga i-break na ka. May anak lang ang isawang itikasta na nang. Diyak mat mababalaw ti nobyam. Tano siyak ti ada iti posisyon na. No siyak ti ulbudam, ay talaga nga i-break ka mat. Mapana kita itayan na. Tapos ka na makasaritak ni Tessa. Wala, no kayat na ti sumangukin ka. No saan nga'y? Nasayat matay may kariko. Adda kayat ko nga ibagakan kay ti personal. Anya na ita, Tessa? Break tan. Anya? Break tan ko na. Jakon kayat makita ti panagruprupam. Di kan umay ditoy. Nalawag ka di? Awan mo't dakas nga naramid ko Tagin di mo ka pailaang. Jak kayat ti kasta klasin ti lalaki. Kundi update ngam ulbod matgayam. Tapno ibagakan ka. Saan ko akasapulan ti update ti maysa nga ulbod? Pangasim ka di, Tessa. Ipagarup ko aswerte akin ka. Takanayon nga ag-update ka kanyak. Jak pulos impagarup maaramid mo ti kasjay kanyak. Ammo kon amin akalukwan. Anya tira aramidem di ti balay paririkaw. Ala, da agro nga abkamutin pare. Apay, ay sumardan ka man. Ano tinapasamak? Pare, break na ko ni Tessa. Deserve mo, pare. Ay nawaw, kasnasan tamat nga agayam, hindi kasta pa nagsasaong pare Anton. Agayam ta, yung sana kaya ta sa wanday ta, akanunungak na iti kalukwam. Tsak na po pare, masaksak ta naklaunay. Ano sama? Tabason mo matlaing no apay masaksaktan ka ita. Nagadun tumit akalukwam. Saan nga may napagay-ayaman na kiti babae? Day tangarot ti bindot ko pare. Kanawan serserbi na nga ag-update ka no inuulbud matlaing. Pare, tapno ibagakan ka.
Sana kasapulan na iti babae ti update ti maysa nga ulbod. Ay, nawaw! Di ka agulbod kadagiti tao ang napatagken ka. Tano maamwanda, gumura da talaga ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Trinidad anak ko. Nay, apayan anak ko. Di ka mutan sumungbat. Sa dino ti ayan ni Julio nanang. Ay nagrubwatan anak ko. Anya? Apay, ada ka di masapol mo kan kwa na. Nakasapsapa mutan nanang. Tala 7 nga agrugi ti trabaho da anak ko. Kat no alas 6 pay lang matiagsapa nanang. Dayta ka man ako na anak ko. Ay nawaw, adalakit di kalukwan nga aramidan da dya Julio. Relax ka lang ka day anak ko. Bigat anapudot ti ulom. Makadlaw ako nanang. Nay, si kamat gayam, Mari Trinidad. Naimbag abigat mo. Kastamat kan ka, Mari Hilda. Anya ti umay mo gatangan, Mare? Sa anak agumatang, Mare. Nay, apayan, Mare? Kasla, saan kamutan ang makaisang? Apay, anyat napasama kaya? Makadlawak nga ron iti asawak, Mare. Ay nawaw, anya manen ayat ti kalukwan nga inaramid day ta Julio, Mare. Kanayon ang masapa arumwar, Mare. Day talaan? Atapag, nga da sa bali na ija office da, Mare. Si kakit dimot, Mare. Para nasapa lang arimor, ada-adago sa balinan. Kasano nga rod, no gusto ti atap ko, Mare. Kasano, no adda talaga kasinsin-narak na ijay, Irwar mo man kit de dagiti kawis nila kay Mau Trinidad anak kaw. Amangan no dati maalak na ebidensya dito inanang. Ay nawaw, ebidensya. Tulungan nakman kit di. Pakirwaryo dagiti nagsukatan na iti siledmi. Anya, agawaan yo, tama nga no paawid ang dayjay. Nasken amalpas ti panagimbestigak sakbay nga agawid dayjay tao. Ay naanya aklase ay ti ebidensya asap-sapulam anak kaw. Ebidensya, apod no ti atap ko nga adda babae nila kay ko. Iso akanayon ama sapa arumwar. Ay na, awan ano kasta. Day tanto ti pagrugyan ti sanyo apag kinaawatan anak ko. Ay gayam, di yung manan ibagbaga iti asawak ti may papan iti panagim imbestiga ka nanang. Amangan no may lawan yung tumanan nga gistorya kenkwana. Di Julio ti sumungad anak ko. Ilakyo pa'y laang tiri daw nanang. Ay nawaw, nalabasan ti kasta nga aramidam anak ko. Ilakyo pa'y laang, tadyak na isubli dagiti kawas na iti aparador. Amangan numakadlaw ti loko. Ay, jak amuken ka anak ko. Aramidan nyo latan ti bagbagak nanang. Di yo pa'y iluklukat. Syaktun ti mangilukat inton madamdama. Ala, sikat ti makaamaw. Gam kita Di nakiramraman kadagiti kalukwam. Nalawag ka day? Wen nanang, relax kayo laang. Sa anak nga ag-recruit iti kadwak nga ag-imbestiga. Kabailak day to'y nanang.
Apay nakabaybayag ka may lukat itiri daw, Trinidad ba kay? Ay, kwala kay. Sa paya agkalkalingatan ka. Alda ka di parikot? Ay, awan matkit di lakay. Kinapudno na. Kaririing ko laang. Si Kangay. Apay nga itaka lang nga nagawid. Uwan taadot inaramid mi a report iti office. Manan? Katuwan mat. Apay, saan ka amamati? Ala, mudto yung tabag mo. Agpalas ka matlaangan. Tamangida sarak iti kanan tayo. Itaman pa ya saan na napulot ti ulong bakit? Awanan ti ado asao. Agawam kit di. Inton kwan, ibabawi. Ay labaw, nasapa ka mat ang nakariing, Trinidad bakit? Ta isaganak ti balon mo lakay. Nalpasen. Anya? Agpilisak lang, tagrubata kon. Nasapa pa imat. Ta masapa nga grogrog iti trabaho. Amo matanas ka nga gagatak. Tapno may promote mo't na tao Di baga makit di. Ada kasinsin, narak mo iti office nyo. Iso akanayon masapa ka. Adala ang maduktalak. Agsagana ka talaga kanyak. Napauli magkamutan bakit? Ay ko, okay akla ang lakay. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam Trinidad anak kaw. Sumurot ak itinalaing nga asawak nanang. Anya, adala ang kayat ko apanagnagan. Ay masapol aya nga aramidam ti kasta anak kaw. No nasken asumurot akken kwa na. Tapno masungbatan dagiti sa ludsud ko. Aramidak nanang. Amukon, no asino ti babae nila kay ko. Hazel tinagan na. Kasanubat nga amom anak kaw. Basta, Hazel tinagan ti babae nila kay ko nanang. Ay una yan ti kasta. Agpakada ako nanang. Amangan kit dinudyak masiputan ti pagturungan tinalaing nga asawa. Nakitam ka ni tinakita pare Julio. Anya ti nakitam pare Alberto. Di mo ka tinakita sorsorutan na kanibagat mo. Anya, ita niya kumaaga po sumurot ni Trinidad diti office pare. Ay dati saan tayo nga mo? Nakita ka nagturong iti parking lot tayo pare. Aganat ka. Amangan no agim imbestigamot ton ti asawam. Awan mat kalukwan nga aramidag pare. Among mat nagiti babae. Nalaing nagiti ang suspetsa. Naminsan wari tagtagainap da panunutan da apod no. Uni agpeso. Adakat madlaw ko kan bakit itay agsapa. Makita pare. Amangan no agim imbestiga ni bagat mo iso akasta. Ang bayam nga agim imbestiga aging gakay kayat na pare. Awan pagbut nga, taawan matdakas nga aramidag. Nay, si kamat ti lumabas, Mari Trinidad. Sa dino tinagapwam? Di talaang mare. Sa dino nga road, Mare. Iti pagtrabahuan nila kay ko, Mare Hilda. Anya? Malagip mo ka di, tay na istoryak kan ka idi na minsan. Akanayon amasapa arumwar nila kay ko, Mare. Amo ko, no asino ti babae na. Asino mat nga iti babae na, Mare? Asino pa'y kuma? Dayjay Hazel Hazel? Hazel tinagan ti babae. Katrabahuan na. Anya? Saludsudam tuman kit di kanila kay mo, Mare. Mabainak namin asumrek iti office da itay. Nagpatingga aklang iti parking lot. Numabalin, alaan na matlaang ti contact number day dya a babae. Tapno lalakaklang ang makontak. Kumusta nga iti napanam Trinidad anak ko? Nabiru kam ka day ti bagbagam nga agnagan iti Hazel. Saan pa'y nga rod nanang? Nagpatingga aklang iti parking lot ti kumpanya pagtrabahuan ni Julio. No asino ba't ngamin tinakadamdamagam Nga Hazel tinagan ti babae nila kay Mau. Basta, reliable source ka di mo laang anak ka. Amangan mo no inulbudan na ka no asino banday ta nang idalon kan ka. Ay nananang, maamamok to no asino day jay Hazel.
Ay na, imbis asay sayangam ti oras mo kadagita abanag nga awang magkais-iskan na. Maban ka ki di makipurdiya tapno matulungam nila kay Mau. Ay sana mabalin nanang. Sigurado ak aday jay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa nila kay kung ag-report iti office na. Nasaya at matasimmang patkan, Alberto. Adaman ti saludsudak ken kalakay. Ano rita, Hilda bakit? Adda ka di katrabahuan niyo nga agnagan iti Hazel. Hazel? Awan mat. Apay ka di. Sigurado ka. Pudno ti bagbagak. Abaya. Asino dayta, Hazel? Nadakamat laang ni Mari Trinidad kanya. Alya. Hazel kanu tinagan ti babae nila kay na. Katrabahuan niyo kanumat. Inawaw. Awan nagdagan iti Hazel na katrabaho ni bakit. Unay kan. Isumot nga mintin ako na ni Mari Trinidad kanya. No asino nga tamot atin ang idanon ken kwa na. Salud-sudan kini kumaring. Basta siya. Awan ang mamok na katrabahuan may nagdagan iti Hazel. Agkapita pa'y Marihilda. Agyaman ak, Mari Trinidad. Anya nga mintay ko na mga umay mo ibaga, Mari. Sinaludsot ko kanila kay ko ti maipapan iti ibagbagam a babae nila kay mo, Mare. Kat, anya nga iti ko na Mare. Awan kanu mati katrabahuan da nga agnagan iti Hazel. Kasano ko mga awan, Mari? Kasano nga awan? Kat no natagtagainap ko kat nga rod. Anya ti ko na, Mare. Natagtagainap mo lang nga da babae nila kay mo? Wen, Mari. Dayjay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa iti pagtrabahuan na. Ay awan mon, Mari Trinidad. Tagtagainap lang matgayam. Saan aya sinyalis dayjay, Mari? Ah? No nakitam a mismo, mabalin siguro, Mare. Ngam no tagtagainap lang. Day tati saan ko asigurado. Makakatawak man iti dayta Mari Trinidad, Alberto lakay. Apay di kumaring mga Trinidad bakit? Malagip mo ka dayta sinalodsot to ken ka idi na minsan nga aldaw lakay? Di may papan ka di tinadya Hazel? Wan, Hazel kanu tinatagtagainap ni Mari Trinidad a babae nila kay na. Kung nagtumot namin ka. Awan katrabahuan may agnagan iti Hazel bakit? Ibagagtuman ti may papan iti dayta kan pare Julio. Ay wan, idanon muntukin kwa na tapno ammo na lakay. Ken no mabalin lang, ibagam nga ipalawag na anaimbag ka ni bakit na no apay amasapol amasapa nga agreport iji trabaho yo. Tapno saan nga agsuspit siya jay tao. Kasta ti arabida kinton bigat bakit? Masapa ka manan arumwar ita, si ka Julio. Ay nawaw. Kaslasan ka matanay ruwam amasapsapak arumrumwar bakit? Agpudno ka man kanya. Asino ni Hazel, ah? Hazel? Agin didiam mo ka pay laang. Ay nawaw. Awan amok dita bakit? Iso ka diti makagapo, no apay akanayon amasapsapa ka nga rumwar, ah? Ni, o sino mo't tinakadamagamit ti dayta? Di mon sa ludsudan. Song batam kit diti sa ludsud ko. Awan amok a Hazel. Jak mo dayta tao. Sikakit di mo't no sino man tinanghidandanon kan ka ti dayta. May salang ti sigurado. Inulbudan na ka no sino man tinanghidanon kan ka. Apay nga rod akanayon amasapa ka nga rumwar. Saan ka di ngay magakkan kan, amasapa ak, taad da habhabulag. Kaya't kumatan ti may promote bakit? No saan mo maawatan dayta? Ay kat adakan kan, ah? Ah? Pangaasim ta di kagkasta. Trabahok ti maapektaran iti kasta nga aramidem. Nalabas ba man, tikas jay apa nagsasaom iti asawam, Trinidad anak ko. Ay, no saan ngagpud no, inal daw ama kangag day jay Julio kanyak nanang. Daa, ilibak na pay lang amin, natagtagainap ko lang arudon, nakitak idadwa. Ay nawaw, ulitan man ti imbagam anak ko. Nalawag tinakitak iti tagtagainap ko nanang. Isu akanayon ang masapsapa nila kay ko, tagkit-kita da iti dayjay a Hazel iti office da.
Tagtagainap mo lagayam. Kasta ti reaksyon mo. Ta sigurado ak nga adda ti kayat asawan dayjay nanang. Sinyalis dayjayan. Ay, sinyalis ba't alawlaw at manak ko? Tagtagainap la dayta. Amangan ro daytan tipik to tinalabas apa nagpampanunot mo. Lukas ta makit-kita mamasapsa pa rumwar nila kay mo. Nga ta, nana? Ba't trip sa amin, pare Julio? Itay pa yung makatlawak, Kasanubat ngamin, pare Alberto. Pagsuspetsaan nakit din ni bakit ko nga dati sa balik. Iwan kagpaisaw. Adakat tina-istorya ni Hilda kanyak, pare. Istorya ka no ni bakit mo kenkwana. Anya reta, pare? Anya kumapay. Ti may papaniti babaim. Anya? Wan, pare Julio. Kanayon ka kano amas sa parumwar. Hindi kwan. Natagtagainap ni bagat mo nga na babaim. Hazel ka no tinagan na. Katrabahuan tayo. Ay nawaw. Adda ayamot Hazel na katrabahuan tayo. Tagtagainap na lagayam. Ang lumakapagsao kanyak. Ay na... Yung saritam ni bagat mo pare. Ipakaawat mo na sayat kan ko na. No apayanas ka na masapa kang agribort dito yung office. Tapno saan nga goverting. Kumkumpurmi pa ikit din ti matagtagainap na. Trinidad bakit? Agtugaw ka man tagsarita ta? O anya, nakarik na kamutlangan. Ibagamon ti pudno kanya. Tagtagainap mo lang matgayam na jay. Ay, uray pay. Sinyalis dayjayan. Sinyalis nga adda babaim. Iso akanayon ka amasapa rumwar. Bakit? Saan mat nga amin na tagtagainap kat pudno? Natagtagainap mo lang siguro dayta. Gapoy tinalabas apan ang pampanunot mo. No kaya't mo, sumurot ka kanyak ija office inton bigat. Apay kumapay laang. Tapno si kaamis mo timang panagnag nga awan katrabahuan mingagnagan iti Hazel. Ken tapno agsardeng kan. Ngamen, apiktadon ti trabaho iti kastangar aramidem. Sige, lakay. Kasta ti aramidag. Pasensya ka, no naapiktaran ti panagtrabaho makapukan niya. Inton maminsan. Pangaasim ha, sana kumkumpurmi ti pampanunutam. Tatrabaho lang ti gagarak iti office. Saan atapno agbabae akas iti pampanunutam. Ay, wow! No adda parikot yung agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal tinasayaat alindangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, unay matlakit din ay ati paapal akaruba. Labas da alabas, makarengreng, disturbo da iti panaturaw. Ay nawaw, apay manan ay abakay. Anyamanan ti pagpungpung tutam nita. No kasanaw kat adamot agpalaod agpadayalugan. At dalabaro ang lugan da, ilabas-labas damutan dito arubayan ti balay. Ha? Kunamitlan, makapasuraw. Amangan might no iruruntes da bakay. Kasta namin na talaga no baro no kaalala ti lugan. Masapol nga ipadas-padas, tapno matisteng no mayat matlaang ti andar na. Ikaw
ko nam kiday, paapal na kita ka aruba, ay surun kaon. Lydia. Talaga mag, dandani inuras da lumabas. Madamdama, lumabas da manon. Ay nawaw, kat di mo bayaan na lumabas na. Apay, kukwam ayat yung kalsada. Saan ngam lumanabas da nga raw, makarang-rang, nasakit tila payag kaw. Ay nawaw, umapal kan samot bakit. Ay nawaw, tanya ngay kumati apalakar daw. Day hulugan alugan da. Puwe! Oray jak maad-addaan itilugan, no utang tumalang. Gumatangak man, Nana Lydia! Yahoo! Nana Lydia! Ay, mabit lang balasang kaw. Umayan! Aw, anya tigatanga, Juna. Ay, kwa, umutangak. Kunak kuma, no adda pa nakabalin na, Nana. Ha? Ay, anya ti utanga ang balasang kaw. Ay, umutangak man iti sardinas. Sardinas ko na. Ay, uwan, Nana. Ay, nawaw. Agsusukat tilugan niyaw. Ngam sardinas, tisidaan niyaw. Utang pay. Ay, kwa ngamin, Nana. Ala. Tapno di mumot ko na. Pautangan ka. Ngamnay, agbayag ka dagos wan. Di mo ibaybayag, tagrik-rikos matlang tipuunan to'y istor ka. Ay, wan, Nana. Di kay madanagan, tagbayad akmat lang adagos. Promise. Bakit? Amangan no adaan mo mamabali na pagbuludan tayo ti kwarta. Apay, an-anwa man ang ti kwarta, Jimmy. Adda nakita ka makina nga impus na iti Facebook. Mapan ko kumakitaan. Kasla napintas pa'y ngamin na dyan. Sayang mal. Ay nawa, makinamanan? Kanayon lakit din nga iso ti paggasgastusam. Repair dito'y repair dita. Makauma dagita makmakina. Nakadungdung ritan dito'y balay gapo kadagita luglugan. Agan anos ka kani bakit? Anya ngay nga rod kat isumot nga rod ti trabaho. Ti ag-repair kan ag-buy and sell ka ti luglugan. Nang rona no kastya nakapsot ti deliver ti truck. No jak ag-repair. Anya nga ti kanan tayo. Wana, ngam gapo kadagiti agsusukat aluglugan nga iyaw awid mo. Ti ammo ti kaaroba, adu ti kwartata. Ti dalaan mo adanda ni awanan igatang tay ti sidaan ta. Ti dapaykit din pautangan ti tao, gapo ta adumat ka no ti kwartata. Ay ket amin ko na bakit? Anya ti amom, ang mga no pumaysun to ti kasta panunot da, may papan ka na ta. Ay nawaw, pumuraw to amin ang adot-dot ti kilikilik agraman ormot ko. Nga masaan tantupay lang ang mapadasan tinagin awa pa nagbiag, Jimmy. Ay nagbara ti panawan. Ay, mangirwar ka mang kidi ti soft drinks mo di tama, Lydia. Ay, wala maray, mabiglaan. Aw, ato yun maray, sambutom tilamis na. Agyaman na ka, maray. Ay, nawaw, nag-imasay na. Makapaginawa si ka. Ay, katuan bagay na unay tinabara a panawan, maray. Hindi ka di Jimmy limabas alugan. Ay, wun, maray. Ay, masuro na nga raw. Alabas da alabas ijay balay. Paandar a paandar itilugan na. Makarungrung iti bigbigat. Imbaglaan na, ta medyo adayo to'y tersinak iti balay da. Kasla barbaro mamutan ti igam na alugan. Wun nga ta. Sa bali man mutan ti igam na idinaminsan ngal daw. Ado agaro ti kwartada tagsusuka matilugan da. Anya nga ado. Kano lang day di imay imutang ni Juna nga asawa na. Imutang ko na maray. Wun, imay imutang iti sardinas. Taisukano ti sidaunda. Ay nawaw. Ay nawawa talaga amari sabay. Kundilogan da. Ngam awan mo't gayam igatang day ti sidaunda. Imbag pa'y kanya ka. Ta
Taoray awan lugan ka. Makasida aklat tamag iti karnay. Anya ngay tinlutom ama sida bakit? Mabisina kon. Nabanuga ka nag-repair. Awan. Nay, apay nga eh. Apay di ka nagluto. Anya ngay kumati ilutok. Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay nawaw. Imbis na un-una ti agpalingki, tapno adda kumamat si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasukatan tumot lang langit tayo tidakdakkel pa ya kwarta, bakit? Ay, katiso Urayan ta, madanon day ta akan nito. Ngano ita, ano sampay laang timangan nga awan sida na. Agsida ka ititam mo do, Jimmy. Bakit? Ilakok san jay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usaram apag-deliver no addanton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka de? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada halo black no van ti kunam nga isukat maw. Ay kat sana kun nagkarga iti darat kas kada semento no halo block. Tao ti karga ak bakit. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan? Agbiyahe ak. Ay kat adakin kadaytan Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya? Awan amok kadagita aluglugan. Ay, alyate sirip-siripem di tali dya. Ha? Ay kwa kardaw. Kit-kita nga ron tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimwar. Aginagaw pa lang tisip nga't kanlawag. Hindi rimwar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpaliw maw. Ay, di nakman ipadpadakin ka. Aday talag sip-sipot iti karubat yararamidan na. Kasanom nga ron nga amo anasapa arimwar. No di mo pinalpaliw alamhan. Madama nga agpakpakanak iti manok iti limabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar iti lugan. Sapay borboran na nuka. Makarangrang. Hindi kakit aglutan. Sana na tagsipsipot yararamida. Saan nasaya at kasta nga ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw. Katsi ka. Napintas mo nga ron ti ugalim. Ay awan din baga kakasta. Ngamjak ugali iti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talaang mo't itis mismo ti as-asikasuan. Nagalas nga aramid. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Lindong, kumusta? Damag ko chimamba ka kano itinatag. Ay, saan mo ito na Manong Jimmy? Adam ba sila? At least ano lugi? Nasubot mo't basit ti puunan. Ay kat nasayat nga rod ano kasta? Wan Manong. Gatang mo, jay truck ko. Ibargin ko kan ka. Ha? Ay, katanga kumanga awan mo't panganan wakit ti truck Manong. Ay kat, pag-service mo din daw. Uno usaram nag-deliver tinatag. Ay nawaw. Di mo't makaaram ti truck Manong. Tay ko makutsi tapno gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka matlaang no truck din daw. Pilyam nga mintay babae praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ha? Ay nawaw. Balasang ti kayat ko Manong. Jay press. So kutsi nga rod ti may bagay kin ko na. Di pa ikot bagkatabalasang ti masidag no truck ti alaak ha. Ni, dapat ti truck di taruar. Kunak man no nalako mon Jimmy.
Awan mat nga rod maya tamang gatang bakit. Isa bayampay la dita. Usarik to inton adda agordar iti darat. Akin kuko ngay nga ron, iti van ngayon sangpet mo. Van ni pare Joseph. Inyawid ka ta ipapatins oil na. Ang kunana nga rod nilaklako na. Napintas pa, saan ka day? Kayat mo ka rin, gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ha? Ti kwarta, mabiro kan bakit? Unay kalaki din na ya. Anya, kayat mo, kurso na dakit. Napintas pa'y ngamin ti makinana. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kita am ti nagkanruar na, nalinis pa'y. Saan ka day? Di mo gatanganan. Parkilam no isong, ta isupay apagbirukan na. Isumad nga ron ti kunak bakit? Padasat man mati ang biyahe iti van, tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mat kiti ti kastay padasan. Anya kay ti amuta, amangan mat no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Limat na nalidya ti agur-uray ti lugan ita waiting shed. Ay, isar ti Macman. Nanalidya, sa tino ti papananyaw, adumat ti awityaw. Ay, kwa, Jimmy. Agur-uray ak man iti tricycle apang ilugan na kadalitin pinurkis ko, alakaw. Kasta ka rin? No kaya tiyo, siya kon ti mangkarga ka na kita. Ay, kwa, ay sa ano, ada inawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti tudo. Amang ano, mabayagan pa ti tricycle na sundo yaw. Imbag nito, ita naka-safety kayo. Saan kayo ang mapasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Mabitlang, tabumabaag. Siya akong timang karga-karga kita. Iti kasta, makaawid kayo umutay. Ay, nawaw. Napintas mo nga agpaiso to'y van ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas ka na di na dumaakalampagan ti andar na. Napintas. Nalinis pa ya kita. Kasla ka barbaro pa'y mo. Oray pa'y. Hulugan tumulaan. Awan matlat serbina. May mayat kumaanukas. Tagno awan ti pakasarsaritaan. Ora na, okay kayo kadilaan kita? Ay, kwa. Uwan barok. Okay aklaan. Nakadanon tayo, nana. Sigay, ibabam lang nga ruta na gito'y karga. Jimay. Wala na, kapit lang. Manungay titid ko apamasahe. Nakailatan na na. Sa anak mo't ka nagsingsingarit idakkel. Adtaw, agyaman na ka. Awanan nyaman na, nana. Agyaman ak mo eh. Adamanen baro avanti karu batalakay. Kahit, anya nga'y kumano ada bakay. Ay, kat manayunan manen ati lumabas-labas iti batog ti balay takar daw. Ay, ka talaga akas ka. Saan tamit ako ko ti kalsada? Isa bayam ka na nga uray agkaralabas na. Man ano kaya? Makarengreng road, nasakit ti lapayan. Ay nawaw, kumarumanan si apal mo ako nakaon. Ay nawaw, namin ano aya nga ibagak ka sa anak nga umapapal kar daw. Syakit di ati rumbang nga apalan da. Nga may nalawat idagak. Dakkel to'y balay ta. Adda pa'y mini grocery ta. Kan, adda ijay abroad ti duwang anak ta. Isuda nga'y, lugan lang matikarkarit da. Utang pa'y, tahulugan ka nga raw. Saan akas? Ay nawaw. Pudno mo, saan na ya? Ay, apaw. Oray awan ti makaluglugan. Nuhulugan mo lang. Puwa!
Imbag tayo may kamari sabay. Apay, Marilija, kasladay bagama. Ay, wala. Ado ti ibagak maray. Naurnungan ak ngamin iti ichismis kalt. Ay, nawaw. Amom kaday, nga da ka barbaro alugan da Jimmy kan Juna nga agasawa. Jay ka divan ti ibagbagam maray. Wan, barbaro nga agpaiso. Nga hulugan mag. Ay, sada siguro akaba ilang tikas, Iso atay hulugan tinala da maray. Day tangarod ka. No siyak lamay sa. Ay na, oray awan ti makaluglugan. Nuhulugan tumalang. Dinagas nakpaikit di agayam mi dinaminsan. Kat amom kaday, nagdakkel ti siningir na kanyak. Kaslamat ten arkila tinamayan na. Aya? Ay kit, ninayaw nampay ko maamaray. Taiso pa'y piman nga ibayad da iti hulugan alugan da. Ay wunan niya. Anya nga'y tiganas na nga dalugan mo. Nuutang mo lang amin nga glawlaw mo. Useless! Ay na, imbag na nagsabat na matlaan, Marijona. Apay ka di Maribete. Apay, di mo amo, ada kayong agasawa ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ne, iti anya aga po kumangay mare. Aguutang ka kano. Kat aging gaita, saan ka pa'y laang anak kabayad? Ni mo lakay mo, nangina ka no ti singir na iti van, nukas jay nga agbiyahe. Ay nawa. Saan laang aday tamaray? Ado ka no ti lugan nyo, ngampasigmat ang hulugan. Di kay pa'y ka no makasida iti karne. Puro sardinas ka no ti sidsida inyo. Dayta, ti agwarwaras at chismis dito lugar tayo. Ay nawa. Nagapuan na ngay dayta chismis? Ay kat asino pa'y kumangay, iti mismo akaarubang amare. Ay, unay matan ni Nana Lydia. Panang dadaal matan ti kasta nga aramidan na. Lakit di amare. Madimot ati mapan na ichis-chismis. Anangina ka no ti singir nila kayo mo. Kano idi dinagas nakmat idi, kat libre mat. Di nakmat siningir akas iti ibagbaga ni Nana Lydia. Ay, unay matlakit din aya ti tao. Lakay, isublim man langan day tavan. Ibiyahim kit di ti truck. Ay, apayan bakit? Kasano, maditi madamdamag ko. Anya manen aya day ta anadamag mo. Nakangin-ngi na kano ti singir mo kadagiti dagdagasem a pasaheros dito'y lugar tayo. Labas ka kano alabas iti paraangan ti akin paraangan. Marengreng da kano iti andar ti lugan mo. Day tala kano agpalaod agpadaya ti kukuam. Ay nawaw. Saan lang aday ta? Ichis-chismis da pa'y asaan ta kano ang makasidsida iti karne. Sardinas kano lang ti sidsidaan ta. Malaksid iti dayta, adupay kano ti utang ta. Ay na, bayam ka di dagiti tattao. Nagatilang ti dila da. Agsakit da, no awan maichismis da. Unangam nakababain mat. Numabalbalen, jak kayat nga da pakasarsaritaan ta dito'y lugar tayo. Apal dalaang dayta, bakit? Amumutang ti chismis. No nagwaras daytan, sigurado ang manayunan. Isa baybay amlaan ka di. Di mo ngamin pampansinan Sawon dalaptan ti kayat da sawon. Maumadan tumot lang, bakit? Ay nawaw, anyamanan ti kukwam di tali siya. Uray mo lang idagkitan ti lapayag mo iti pader. Awan bibiyang mo, karda. Ay na, nagalasket ti ugali mo na bakbakitan. Layta malagsip-siputan iti karuba ti kukwam. Agtal na ka kunanay. Jak mangag ti pagsarsaritaan da Jimmy Kanjuna. Kaslagap apadamag. Ay nawaw, no kayat mo adenggan, di mapan ka di tabalay da. Apaya rin katempay lang ti bagay mga arakop ti tapader. Ay disturbo ka mo't alaklakayan. Agtal na ka kunak, tadadengdenggal. Apay, di ka makaawat.
Kakit mang lukata ni jay tersina, tay supay jay malakwam. Sana day tabiyag ti pada matao tin kasipsiputan. Mangibabain ka talaga, Lydia. Uray ko mamait no saan ka bakbakitan. Agtal na ka kunanay! Ay na, Lydia, agbalbaliw kan. Limon orayang na makabirok kay ti katapat mo. Sakan to agbalbaliw. Tama nga no dakes tupay ti mapasamakin ka. Ay, wow! Usaram tangiwat mo tapno umasenso. Saan ket aday ta mangichismis ken mangdadadaalaeng itibiyag ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.